Guys, sugba taron kuya kay ni kay mo ni gitawag og plansa na isda oh. Dako kayo oh. Plansa. Be. Punta naon be, waliho na to be. Para na suga. Oh. Kani. Mura ko nonig manok ang unod ani. Uy, crispy kayo. Kana gihiwa na dang ilaw, tangag lamas. Kani, sampo lay gamay. Lami kining isda. Kay basa-basa man ni. Kani siya kay baga magpanit. Palutong nga na, maayo. Okay, plansa na guys. Panagsaon isda siguro no. Na nindot kay unod. To sa ning pasaktuhon og luto. Handa man tag sauce. Karon hiwa tag lamas so atong andaman tong sa sauce ato. Kana sibuyas. Muna i-prep pagkuhan sibuyas panit. Simple na kayo. Pak. Na sibuyasers. Panito yung tarong sibuyas. Sibuyas Bombay or katungkuan. Sugayo. Sibuyas. Kamatis pod kay para mo balansi sa suka ba. Muna gamit ng kamaters. Ilang kuan tanaw sa isda nga plansa tawag Muna siya. Okay, hiwag ng masweet feelings. Ulala. Bombardino crocodilo. Pangalan na ni suka nga gikas lubi. Enough. Pangalan mo kasin gamay. Pangalan mo pepper. Para sakto gud kayo. Okay? So ato na mo ni itong sauce. Tangan mo gamayng tubig para madilyot ang suka. O pepper. Na tay sauce. Sauce. Kanya tong unon pirahan ko lang. Kaning isda aso pa guys. Mo ni kitawag og plansa. Nya iyang unod mura og manok. Dakuha diyan mutas lamas ay gibutangan na nila mo sibuyas ug ginger sa sulod diri. Diyan. Nindot kayo. Ni atong basic kon katong gamay sa atong konon. Tinuod jud gamay kay unod. Gamay ra unod? Try. Sus, murag yung manok bitaw. Aso pa guys, aroma. Sawa na ko. Buyag, murag isdang bakol. Muna siya. Lami sa kana. Okay, kainit. Baby, habi ko. Okay, init. Gigi. Mode ni gitawag og plansa. Grabihas mga tao. Basin tambok na. Tambok na! Na isda. Inita Lami man iyang on. Okay. Huntos la lami Labi na ning ikog. Okay Yummers. Dako kay guys. Buyag kay guys. Iyang unod kay mura og kanang mahalong isda. Tamis pag yun. Mura gid siyang manok.
Ha, pangitaon yung isda ah. Nagtawag og plansa, plansa. Tamis gid siya.